दत्तपीठाधिपति परम पूज्य श्री 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 गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी and पूज्य श्री दत्त विजयानंद तीर्थ स्वामी जी bless and confer the title Sanatana Datta Bandhu on M. Venkataramana Sharma Garu of Hyderabad. सुब्राह्मणानां तीर्थानां वैष्णवानां च दर्शने सन्यासिनां यतीनां च तथैव ब्रह्मचारिणां भक्त्या गवाञ्च वह्नीनां गुरूणां च विशेषतः दर्शनं पापनाशनं सनातन धर्मानिकी जयमु जयमु सत्यानिकी जयमु जयमु धर्मानिकी जयमु जयमु भारत मातकु जय।